tongka taklai 2023 ni hashtag nangai sini Tripura haste ni joto lukurokno Orsan tai ni anggai Haikaba Durga Puja ni festival ni anggai ani Sakphang ni anggai te sini bodol ni anggai te haste ni sini cabinet ni minister anggai ang joto haste ni lukurokno pilawa lomang ya paro Durga Puja abo sini Tripura balake most important joto dofani bororokno Durga Puja festival celebrate khailayo taklai bahaina tini ni simi sarik ni jarane simi joto Tripura hastewo sini in general area in ADC area jara Hindu ni bisinga tongnai rok wansa Tripura sangtong abno base khai borsoro belai kotor festival celebrate khlaijago bonorugui ang haste ni joto lukurok ni thanigo kha kaham yafaro te khulma yafaro taklai joto ni sak mango te joto ni nukhungo amari khlaitong te kisa koimung kangkai বিশেষ খাইছিনি যারা ইয়ং জেনারেশন ফেস্টিভ্যাল ফাইও থাঙ্গো প্রত্যেক বছর ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেশন খাই যাগো কিন্তু जों सिनि तमाहिन फेस्टिवल न बेस खायै जों ओवर जुदि एन्जॉय खाइनानै थां गांगांखाय सिनि बिसिंगो जों प्रिभियास नि जरावो लाइट थांजाकनि जरावो गोबांमा इन्सिडेंट जों तिफ्राहाव नुखा अब कोनो एक समय लांगमा जमानि नुगो कोनो एक समय एकटा अनवांटेड इन्सिडेंट नुगो जों नुगो विशेष खाइसिनि बर'नि बिसिंगो सिनि Tripura सबसनि बिसिंगो ताबुक जों आपनो सानानै थांखांखाय फेस्टिवल जत निबागैनो जत एन्जॉय खालायो एन्जॉय खालायनानैबो नांगौ गभर्नमेन्ट हयते प्राय लंग डेज निबागै हलिडे बो जागौ आपनो जों तंथंनानै थांलाय थानिबो एन्जॉय खालायनानै थांथानिबो सेलिब्रेट खालायनानै थांथानिबो जाते केबुनि लांमा ताक माथो जाते केबुनि नुखुंनि बर' जरा पेरेंट्स तंनाय रावबोनि बुमा बुफा जाते दुख तांथों बसानि लांमा कमा थानिबो बसानि एन्जॉय खालायनानै थांथानिबो बसानि फेस्टिवल बेरायनानै थांथानिबो उद्रे कोर एक्टिविटीज नि बिसिंथै ते कैसा कांकाय जों पेरेंट्स ना तुयै जे कोनो फेस्टिवल जे कोनो क्लब जे कोनो तमाहिन मंदिर बा जे कोनो असमुदाय पालायमा जागाबा थांलाय थानिबो जों विशेष खायै सिनि पेरेंट्स रखना जों लगे तियै सिनि जरा यंग जेनेरेशन तंनाय जलांथों बुरैयंथों जों पेरेंट्स ना लगे तियै थांनानै नांगौ बा जेसे हर पुथुकाय जों पत्रिफोर प्रोग्राम नायलायनानै थांथानिबो जों पेरेंट्स ना लगे तियै खांखांखाय निजिनि सेफ गार्ड अंगो अदरवाइज आंनि फ्रेंड ना डिपेंड खाय आं नंनि अंफोरै थांका आंनि फ्रेंड आनो बुसु जराते लगे रि तंनाय होल प्रोग्राम पायासा हायकाय बो आनो तमाहिन आदा मादा खेतलां थांगे गुबुन जागादे आनो याकरि कलांनो हायकाबा हतुस हरंमान यागलके आनो दे याकरि बियां थांपायनो अब श्योर करे कॉन्फिडेंस करे आवनि बागै पेरेंट्स ना लगे तुइदि जतनो पेरेंट्स नि लगे थांदि पेरेंट्स ना लगे तुइ प्रोग्राम फेस्टिवल एन्जॉय खाइदि ते कैसे सिनि यूथ यंग जेनेरेशन बुरैयं थं सलांथों जों ते कैसे ड्रग्स अबनलाय जों जाख्लायखना एवॉइड मा खालायनाय आं फेस्टिवल एवरी ईयर आं सेलिब्रेट खालायो एन्जॉय खालायो फेस्टिवल मानेबो तंथगो किन्तु आं जदि अ फेस्टिवल नि जरावना आनि लाइफ जदि डिस्ट्रय होय थांखांखाय आनि लांमा जदि कमाय थांखांखाय आं नेक्स्ट फेस्टिवल आं बाहायके पार्टिसिपेट खालायना बाहायके एन्जॉय खालायनायबा अबनि बागै अ फेस्टिवल नि जराव बाहायना जों सिनि यंग जेनेरेशन र जिनि ड्रग्स जरा तमाहिन यूज खायनानै बागै बा खाय तंनाय रां बा कताल खायनानै बागै गोबांमा ग्रुप विजन लग जानि जा फ्रेंड सर्कल नि बिसिंगा तंमै मानो आव बाहायना आं जतनि थानिबा रिक्वेस्ट खालायो गार्जियन नि थानिबा क्लब सोसाइटी नि थानिबा ते जरा खाय तंनाय रां नि थानिबा अमना प्लीज एवॉइड खायदि अमना प्लीज या करदि
sini langma onek जों bwskango agongmani nango jani ja sarai khonai rok jara drugs use khai tonai rok please norok yakati karam norok ni live on norok onek kisu khlai manai onek kisu bwskango agoi manai society ni bagai samung tangi manai buma bufani dream na success khai manai buma bufani ni parents tongai rok mama depend khai tongai ka asai tong kaisa dream tongo busano ko kam position at langai kaisa society ni तुम्हें हिन कैसे बरम मानानि बागै बा सोसाइटी नि थेनो काहाम जना बागै जातनि बुमा बुखानो आबुनो तुम्हें हिन आसावै दङ आबुनो जाते चिनि बुमा बुखानि ड्रीम स्वप्न एकेबारे इमान आबुनो जाते ता बायथं आं खबकनाय जारा फेस्टिवल रिक्वेस्ट खायो फेस्टिवल न जों जत सेलिब्रेट खायनाय जत एन्जॉय खायनाय जत पालायनाय एखोनो जानि जा लाइफ सिक्युरिटी नि बागै जानि जा सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी तैनो protection unai jatlai parents na loge tui jotona enjoy klaitong amono ang hasteni joto lukurokna ang kobogo karon tabo pujan festival durga puja pai thangkai sini hajagri festival pai tongo hajagri festival pai thangkai sini amo tumai hin kali puja pai pai thangkati bibinno festival pai tongo abo sini november october ni last sekaba november december january abo continue fry 3 month gangkai continue sini festival mang tikra hawa abni bagai nijini life na kaisa limit nargoi enjoy khaidi nijini life na secure nargoi enjoy khaidi nijini life na safety nargoi enjoy khaidi parents na always loge tidi parents na kono dina kono tama hin festival ni jarawa jodi parents na jodi yakar khan gangkai nijini life nijini langma nijini tama hin kaisa jibon abo khub hamia abani bagai जों always sini parents na जों safeguard duai sini buma bufa hanjanai rokbo festival faigana haine bosana yakari tar hobai jari karon kharaksa incident ang mabai pura society abo kaisa ne tama hin and situation kaisa bad environment create ngoi thango abani bagai ekjoni bagai pura whole society kaisa responsibility nanane abo guardian rok bahaina jani jabu sabutoina jan jabu sano protection dinani bagai putu logati nani bagai jate kono karone unmature charai rakna jate buma bufa sara jate festival logo tar hodi abuna noni thani pabogo karon previous ni sini activities previous ni record rakna chungnu khangka belai lasima singsa kirima singsa wanama singsa abun bagai this time this year ni festival abo jotani bagai kahamung tung jotani nukungono santi mung jotani nukungono hamari paitong jotano tongthangmani bising tiplaye peacefully peace environment no tui chung arasini state chung in general area in ADC area chung jot area no kaisa sini tamahin previous ni jarana chung compare khlai kai amon se double chung kaisa year chung kaisa so tamahin peace khlai chung jate festival no celebration khlai manane bagai ang jot tani thaniwa hastini ongai तुम्हें से कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हेकबा राज्य सरकार ने होंगे स्टेट गवर्नमेंट ने होंगे हम जतनी थंगवा हम्बल रिक्वेस्ट खाई ते यानी ऑफ अंगरन मतका जतनी नुखुंगा ताकलाइनि जरावा असमताया जत खाजानि बिसिंति खायै हमारे फाइटर